días albures. Bota o lixo as flores que che traio. Non atende as miñas chamadas e agora escapas de mí. Que fas aquí? Estou empezando a perder a paciencia, Eva. Marcha, déxame en paz. Iso non vai pasar. Mellor que te vais facendo a idea, porque non te vas librar de min nunca, Eva. Nunca. E se volves a intentar fuxir, empezarei a contar o que sei de ti. A ver que pasa coa túa carreira.